15 minuta sablasne tišine je prošlo. Već se čuo svaki šum autobusa. Skrsnica se raščišćava. Srećno putuj. Morala sam kažem u početku, danas je tačno 2 meseca od kako je pala nadstrešnica na železničkoj stanici i kako je 14 ljudi stradalo na licu mesta, dok je 15 žrtva stradala, preminula nekoliko dana kasnije. 15-minutnom ćutnjom novosađani su danas odali počast njima prema poginulima. Znači, skupi protok u tišini i sada je završen. Ajde,